indaya y'umugore ifite yakira abagabo batatu ku munsi. Wow, uyu akaba ari umunsi mukuru w'amavuko wa Albert Ofosuwe Ketia Umunyagana, akaba yagize umunsi w'isabukuru cyangwa se umunsi w'amavuko w'imyaka 12. Uyu mwana mwamukunze mu nseko yagendaga ubwo yariraga agaseka arimo kurira. Iyo foto yaratrendinze cyane, niyo video biratrendinga cyane. Uyu munsi rero tukaba twamwifuriza umunsi mukuru w'amavuko, happy birthday, imyaka 12. Ariko mbere yuko tumwifuriza happy birthday, hakaba hari video ziriwe zitrendinga hano ku mbuga nkoranyambaga zatigishije isi ndetse n'imbuga nkoranyambaga muri rusange. Izo video nizo tugiye kugarukaho, nuko twagira ngo tubanze twifurize uyu mwana isabukuru nziza cyangwa se happy birthday, akure agejuru cyangwa se yagure ubwenge nkuko mwamukunze kandi mukomeze mumukunde. Naho twe tugiye gukomereza mu zindi video ziri gutrendinga hano ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ndetse na Mutesi Kovia ntiyasigaye ubwo yavugaga ku bakora umwuga w'uburaya. Ikaze hano ku Neza G cyangwa se aba G Brothers, njye mujye kwa nani ni Mr. Nkusi nk'ibisanzwe. Ikaze. uyu nguyu urashaka ko uzansubiza igikondo natoretse umukobwa wabo ndetse ararangije amashuri niga mu wa gatanu, njyewe se niga mu wa kabiri se njyewe urashaka koko neretse umukobwa w'abandi ndi mutoya natararangira. Urabyumva gute? Nk'uko umuntu yakize cyakimwe undi se Imana yaturemeye kwangana. Urumva ko gukunda urukundo rw'Imana. Indaya y'umugore ifite yakira abagabo batatu ku munsi. Ku kwezi ni bangahe? Turafata batatu dukube 30. Yego. Mbarira ubonye bangahe? Turongeraho batatu kubye 30. Ko ari benshi? Ni bangahe? 90. Noneho 90 sibyo bakuba amezi 12. Kwise wihuta. Yes, sumubaza ukwezi kumwe. Kujya twumva bayakira se ku mwaka. Ni bangahe? Uko biri kose ni benshi. Ni 1080. Nukuvuga ngo iyo ndaya imwe kwiba yararengeje ijana, iyi ba yarasasa. Oya bari nzima. Iyi sara. Iyo ndaya sara umwaka utarashika. Iyo ndaya imwe. Yakiriye abagabo 1000 na bangahe? Na 80. Muki? Mu mwaka. Exact. Ubwo indaya nyinshi nizi. Oya iyo ntabwo babikibasha kubakira kuko ngiyo zigeze mu ijana ngo iba yasasa. Izo ni imvugo z'izindi ndaya zaziguzeho cyangwa zizivugiraho nka yandirimbo ngo wararwiyambitse. Ariko icyo ndimo kuvuga. Dugiye mu mibare noneho. Niba indaya imwe mu mwaka yakira abagabo 1000 na 800. Na 80. Na 80 nako. Ni ukuvuga ngo ku munsi twabaze ko yabonye abagabo batatu. Tutibagiwe ko hari yabarenza. Hari niyajya munsi. Ubwo indaya nyinshi ni ingore cyangwa ni ingabo? Kubera icyo bagaragara cyane sara. Uretse gato. Ni ukuvuga ngo banza usubize ikibazo. Abagabo rega. Banza usubize ikibazo cyanjye rega tujye ku yindi ngingo. Indaya nyinshi ni ingabo cyangwa ni ingore? Abakiriya tubita abakiriya. Biki? Bagurira nde? Abakiriya b'indaya. Indaya zigura izindi. Ibyo bintu byumvikane. Oya baba bazanye amafaranga ngo nabakiriye. Wiba nk'aba banyarwanda bavuga ngo akanyoni ushaka kurya ukita izina, ifunduka yita isi. Ariko Skovi kuvuze ngo indaya zigura izindi, erega bari abakobwa bo baba barabigize umwuga. Ariko uyu mugabo we abazanye icyashara ntago aba yarabigize umwuga. Kandi uyu mugabo unarebye kenshi. Muri uyu mugabo ushobora gusanga agura indaya nka rimwe mu kwezi. Ahubwo mubwira impamvu iyo ndaya y'ingabo. Ukuntu yo nyine atari inyamwuga. Iyo ntacyo yungukamo usibye gukora imibonano mpuzabitsina. Mu gihe indaya y'ingore ikora imibonano n'umugabo ariyo yakoze, ubwo bombi ntibungutse imibonano, indaya bakayongereraho amafaranga. Noneho iyo ndaya y'ingore yo ni indaya y'inyamwuga kuko yikuramo inyungu, income. Hanyuma indaya y'ingabo yo ikintu gikomeye ikurayo wavuga
ni ugukora imibonano